Bizim üçün en kadırlı kişilerimiz Atay hem Esey, Kartay hem Karsey, Kaynan Beyim, İngiliz işimler. Biz hızlı ömrümüzden en korkan bayramı Jawher Toyğı'nın ısın konudan kaynak toplayıp 60 yıl birge ömür kesiyor oğlu bəxet Xuday bülegi. Hızlın gaile turmuşuğu bizge örnek 5 bala ömür verip şatlık kaygıların görüp olarga әлі de бар яктан терәк таяныс булып матур дөнья көтәрәгез. Хезмәт юлларыгызда намыслы эш менән узгаргансыгыз, авырлыктарга бирешмәгәнсегез. Хәзерге көндә дә бер-берегезгә терәк булып дөнья көтәһегез. Артабанда шулай бер-берегезне куандырып, бәхетле картлыкта озын гомер итүегезне теләйбез. Мине уй канатыгыз астына алып, тормыш юлына аяк бактырганыңызга сикһез рәхмәтлемен. Киләсәктә дә тагы да куллап тотынышып, озын удак гомер яшәргә ярдәм итәргә. Рәхмәт. Вы вместе 60 особых лет. Чего вам пожелать? Добра желаю, ведь в жизни ничего важнее нет. Чем каждый миг и каждую минуту друг с другом всегда разделять. Не страшен дождь, мороз не страшен лютый. Коль можете друг друга понимать. Ведь счастье 60 хотим вам пожелать. Любви вам жить в мире, согласие всегда. И ссор не знать отныне, любые времена. Храните, берегите любимую семью. Да и вообще, живите, как будто бы в раю. Чтоб все только прекрасно, чтоб все вокруг цвело. Чтоб было море счастья, где радость и добро. Parladı. Minen hıraylarında ağlaşları birisi kişi hırağını var. Medeyinin öz anında bitip, edip öz anında öldürüp ayağını öldürüp yürüyorlar şu ağana sapar indi. Herde betägdile, oso jubileyden kutlayın. Arau ağır turuştan oso gündige yetip, osunda oturağını özü bir bäxet, şatlıktır diye öyleyim. Yengil işte beni bilip turamayın dedi. Gel ağır işte. Nuhata hediye alıp bergen edi. Kalan ömrünüzde motor gibi yaşayın. Şol telak edilgen.